Bene data nshuti z'umusaraba, abera itorero rya Kristo mwese aho muherereye, mwebwe dukomeje gusangira isengesho rya buri munsi, abantega amatwi mwese mwumva runo rurimi mvugamo, ndetse namwe Imana irushirijeho gukorera imirimo n'ibitangaza, abatubwira, abo dushimira hamwe bakomeje kutubwira imirimo n'ibitangaza Imana ikomeje gukora, biciye mu kwizera isengesho ryose ndetse n'ibyo Imana ituyoboreyemo. Kandi namwe mwese muduteze yombi kuri uyu mwanya, mwebwe mudusengera uko bukiye uko bwije, kugira ngo Imana irushizeho kudukoresha ibyayo. Namwe mudahengeshanya kudufata amaboko mu buryo bwose mushobojwe, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze kubeza rwose mwebwe ubwanyu ndetse n'abanyu. Uyu ni wa mwanya w'isengesho ry'ubuzima busha, mwama mushikirizwa nanje Pastor Eric Ndayizeye. Uyu munsi dusengera mu ijambo ivuga ngo ineza yo guhitamo neza, cyangwa amahirwe yo guhitamo neza. Kadusome Yosuwa igice cya 24 cyangwa 24 murongo wa 15, haravuga ngo niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mana Data wera uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ngushimiye ku neza yawe, watanze umwana wawe w'ikinege kugira umwizera atapfa rubi, ahubwo aronke ubuzima buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera amahanga yose, abakwizeye bose bagagira amahitamo yo kwizera kugira ntibarimbuke, bakomereze mu buntu bwawe. N'abandi Mwami, saba Mwuka wawe wera, umwigisha mukuru, akomeze kubagendera no kubashoboza kugira ngo ntibarimbuke, kuko uhitamo neza no guhitamo Kristo. Aka kanya rero Mwami, ndagusabye yuko wugura amatwi y'umwuka, ukomeze kwigisha igikwiriye mu gihe nk'iki, maze kandi ubuzima bwa benshi ukomeze kubwubaka udukoresheje nk'Imana. Uyu mwanya ndawukugabije rero uyu Mwami, nkuko abo turi kumwe bose baguhaye kano kanya, uze wiyerekane mu gukora imirimo n'ibitangaza, kandi wiheshereze icyubahiro muri twe nk'Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Guhitamo neza, iyo umuntu yahisemo neza birangiza aticuze. Kwicuza akenshi biva mu mahitamo. Imana ntabwo ikigwana n'abana bayo, Imana ntabwo ikigwana n'abari mu isi. Ubutumwa buratangwa, ariko igihari umuntu nuko agira amahitamo. Isi iraryoshe bene data, ariko nta kiryoshe kirenze nko kugira amahitamo yo kuba muri Kristo Yesu. Ku by'ukuri ndababwiza ukuri, mu isi hariho kunezerwa, hariho kwishima, hariho kwishimisha, hariho kubona ibyiza byinshi, ariko mu gakiza tubonera mu Mana harimo amahoro. Muri ibyo byishimo byose harimo kurindwa, harimo kubona kuko kw'Imana kugendana natwe, harimo gukira kubizera. Naco gituma ngomba kubabwira bene data, uhisemo ahitamo
kuba muri Kristo Yesu. Turi muri iyi si. Yesu yavuze yuko hano mu isi kuba mwizera turi hano, ariko ntabwo turi muri iyi si, ntabwo turi ab'isi, ariko turi muri bo, dusa nabo, tujya bimwe, duhahira hamwe, ariko ntabwo dusa nabo. Ariko igihe gikwiriye niyaza tuzosa nawe, babone ya shusho y'ubwiza bwiwe, kandi icyo gihe hazoba umunezero utigeze ubaho ko bamwizeye. Wewe ukishidikanya, wewe wamwizeye gake, wewe ukimwumva ukanezerwa, nagomba nkubwire ngo utere intambwe ubugira kandi. Nawe wegere, nawe wumvire, uhitemo amahitamo meza no kwizera Yesu, kuba mu buzima butunze Imana. Nta kindi cyiza kiza kiruta icyo. Imana iyo yakiriye itura mu buzima bwawe, iganira nawe, igendana nawe, irakurinda, ivugana nawe. Imana yacu iravuga, Imana yacu irakiza, Imana yacu ni murengezi, Imana yacu ni nteturuye, Imana yacu izitsindanishiriza abari mu karengane, Imana yacu yuzuye imbabazi, Imana yacu ni mutabazi. Ariko uyu munsi nagomba kukubwira kugira ibyo byose ubibone n'amahitamo yawe. Ni ukuvuga ngo niwahitamo kuba mu Mana, Imana izohitamo kubana nawe. Ariko ntabwo iri kwiranyinyurana nawe, ntabwo ari kubw'imbaraga uno munsi yatanze ubuntu bwayo, ibushyira mu mwana wayo. Kwizera Kristo n'ubuntu ubugiriwe, kwakira Kristo n'ubuntu ugiriwe, kandi agakiza n'ubuntu. Mwene data, nshuti y'umusaraba, wewe untega ugutwi wizeye, wirizeye, wahisemo neza. We nawe uri kurantega ugutwi wumva runo rurimi, ufise guhitamo gutera umugongo ibyatuma wumva yuko ushimishije umubiri wumva ko ushimisha. Ku by'ukuri ni byiza, kuko ibyo byose Imana niyo yabiremye. Ariko iyi si ifise ubwami. Ariko iyo tubaye muri iyi si tusa n'abatayituyemo, bya bindi byose Imana bihindurira kuba ibinezeza imitima yacu. Imana izihindura ibyo turimo, izihindura ibyo tugenderamo, izihindura ibitubabaje n'ibidutera, ikabihindura kugira ngo inezeze imitima yacu. Kunezerwa no kwishima biratandukanye. Umunezero uza mu mutima, kandi waza mu mutima ugakwira, ugaza ukiza n'uburwayi bwose. Bene data, Yosuwa yarabivuze, yagendanye abantu bafise ibitekerezo bikomeye cyane, abantu bafise ibitekerezo byo kubona ineza yo mu isi, abantu bafise ibitekerezo byo kugira iterambere, abantu bafise ibitekerezo byo kubaka nk'uko natwe tubifise, abantu bafise ibitekerezo byo kubyara ndetse ababo bakaba neza nk'uko natwe tubigira. Ariko bakumva bo bishakira mu nzira iyo ari yo yose kugira babigereho, yaba inzira y'abapfumu, yaba inzira yo gukora nabi, yo kwica, kuroga ndetse n'ibindi, kugira bagere muri ibyo, inzira yo kuramya ibigirwamana. Ariko Yosuwa abibonye, yibuka iyamutabaye, yamushize muri iyi si, yuko atakindi yamuterekeyeho atari kugira ngo ibyo arimo byose bikomeze guhimbaza izina ryayo. Maze amaze kugeraho, akomeza kubinginga, abasaba yuko bova mu byo barimo, bakamenya icyo baterekeweho,
abereka yuko iyo abaremyi bakeneye kandi yera ikeneye yuko bakora ibikorwa byejejwe, maze arababwira ati rero narababwiye igihe kirekire ntabwo nkigwana namwe, mwarariye ibyo kurya birabanejeje mwibagiye Imana, mwaragiye mu buzi ariko ubuzi bubagize bize, mwibagize yabubahaye, ndetse musigaye musa n'abandi. Ariko arababwira rero ngo niba mwarahisemo mugakorera imana zanyu, ntimukorere Uwiteka, cyangwa mwabonye yuko gukorera Uwiteka Imana yera ari bibi, mugahitamo uyu munsi gukorera izindi mana, mugahitamo kuba muyoboka ibindi bigirwamana. Aravuga ati mwitoranirije uko mwishaka, mwitoranirize uko mwishakiye. Nimba ari izo mana muziramye ntaco bitwaye ku bwanyu, kuko ntaco ntababwiye. Nanje nagomba kubabwira ntaho ubutumwa utabwumvise. Wugura telefone havugamo ubutumwa mu ndimi zose wumva. Wugura radiyo ubutumwa bukavuga mu ndimi zose wumva. Abo mugendana bakubwira ubutumwa Imana ivugira mu bimenyetso byinshi wagiye urabona, haba mu bugwayi igomba kukugarura kandi ikagukiza kugira uyigarukire, yaravuganye nawe. Haba mu buzima butandukanye hari icyo yakwiyerekemo kugira ngo uyigarukire wongere uyiramye, ariko wakomeje kunangira umutima wawe. Ahubwo ati rero mwebwe niba mwahisemo ibyo, njyewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka, tuzakorera Uwiteka, duhisemo gukorera Uwiteka. Mbega amahitamo meza! Muhisemo neza mwebwe, mwahisemo neza mwebwe, mwahisemo kuba mu ubuzima bwanyu bukwiye gukorera Uwiteka. Mbega Uwiteka ndamukorera gute? Gukorera Uwiteka ni kuba mu bikorwa byose ibyo ari byo byose wojamo wumva yuko bikwiye guhimbaza Imana. Abakorera Uwiteka turaja mu biro, turaja mu maofisi. Abakorera Uwiteka kandi dukorera n'igihugu. Abakorera Uwiteka kandi turacuruza. Abakorera Uwiteka kandi turakora imirimo itandukanye, ariko aho dutandukaniye n'abo bisi bose barabikora. Nuko ibyo dukora byose tuba dushaka kuramya iyabiduhaye, nitwicanga n'abandi. Tuba tugiye gutunganiriza Uwimana yaduhaye kugira ngo arushirizeho guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Niba ukorera Uwiteka hari amahirwe wahisemo neza, hariho umunezero, hariho kugubwa neza, hariho kandi ubugingo buhoraho tuzongera tukaragwa. Twarabuhawe muri Kristo Yesu. Wicaye muri iyo ofisi, Pawulo yaranditse aravuga ngo nubwo batubona hano, twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mu gihugu cyo mu ijuru. No kuvuga twicaranye ni yera. Barakubona uri muri ofisi, wewe wahisemo gukorera Uwiteka, ariko uri kumwe ni yera muri iyo ofisi, uri kumwe ni yera muri ubwo bucuruzi, ugenda mu ndege, ugendera mu modoka, ukorera Uwiteka, ugendana ni yera kuko uriho mu isi, wicaranye na Kristo mu gihugu cyo mu ijuru. Mwene data urantega ugutwi, niba utaragabiza ubuzima bwawe Kristo, garuka. Amahitamo meza no kuba muri Kristo Yesu. Hari icyo yatubwiye, aravuga ngo nimuba muri nje nanje nkaba muri mwe, muze musabe data icyo mushaka cyose azokibaha. Ikibazo ntabwo ari ukumenya Yesu, benshi baramuzi. Guhamagara Yesu kuko wamwumvise atabara ntabwo ari cyo kikugeza ku butabazi, oya. Ariko kuba muri Kristo Yesu indani ni kwica kamere y'umubiri,
kwica ibyaha, ibitekerezo bipfuye, aza akaba ari muri wewe akiganzira, ibikorwa by'umwuka akaba ari byo bigaragarira muri wewe, nawe akaza agatura muri wewe. ni ukuvuga data utaravuga babona igikwiye mu buzima bwawe. haleluya! hari neza ko wahisemo neza n'inzu yiwe gukorera Uwiteka. Imana iri kumwe natwe bene data, Imana igendana natwe bene data, Imana izokorana natwe, Imana izotwiyereka, Imana izodutabara, Imana iradutabaye, Imana izotugwanira, kandi Imana iratugwaniye. Uyu munsi Imana iratwiyeretse kuko twahisemo kuyikorera. Gukorera Imana no gukorera abayo, no gukorera ab'Imana yaduhaye, gukorera ab'Imana yashize mu isi kugira ngo barushirizeho nabo kwihimbaza biciye muri twebwe. Mbega uhisemo gukorera Uwiteka, korera abantu bayo, korera neza, bakomeze guhimbaza izina ryayo, babwire ubutumwa bwiza bw'amahoro, babwire kuvuga gukora kwa Kristo, bamuhindukirire. Iryo ni ryo kamba ryawe. Reka dusengane nawe, unteze amatwi muri uyu mwanya, ariko nagomba kukubwira ngo uri umunyamahirwe, kuko wateye iby'isi umugongo, wateye kuramya ibigirwamana, kuramya iby'abapfumu, ariko uhitamo guha ubuzima bwawe Kristo. Uri umunyamahirwe. Amahirwe yose Kristo yateguye muri iyi si, Imana igomba kuyagushikirizamo hano ukiri muri iyi si, kandi ukazobana nayo muri cya gihugu cyo mu ijuru. Data wera uri mu ijuru, wera wa Isirayeli Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kuko wumva kandi ukora. Ndagushimiye kuri Imana yacu kandi uri umubyeyi wacu. Ndagushimiye yuko uri hafi yacu kandi uri muri twe, kandi uratwegereye, kandi ndagushima yuko ukomeza kumva ndetse no kubona ibidukwiriye, kuko kandi ni impumeko duhumeka uyu munsi ari iyawe. Rero Mana ugira neza, nongeye kugushimira ku bakwizeye n'abarushijeho kukwizera. Ndavuze ngo ineza yawe Mwana, wewe wavuze yuko utazodukoza isoni, utazokwemera yuko umwanzi atwitamba hejuru. Ndavuze ngo Mwami utwiyereke ku uyu munsi, biyereke. Ndavuze ngo ubatabare, kandi ndavuze ngo inzira zabo zikinguke, kugira ngo amahanga arushijeho kubona Imana twizeye twiringiye ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndavuze ngo ubugwayi bukire, ndavuze ngo indwara z'amayobera zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ibipfuye bibavemo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze ngo kandi injyane itandukane n'imiryango yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo kandi amahoro yabo akomeze kuba muri bo, umunezero, agakiza, ubugwaneza, kurindwa nawe, ibyishimo biva kuri we Mwana, gukira indwara, reka bibe umurage wabo guhera uyu munsi, babibone, babigenderemo. Urakoze kubikoze, kandi ubyubakiye kwiyubahisha nk'Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, kandi uyu munsi irabiyeretse, irabatabaye, kandi ukuboko kwayo murakubonye kuri uyu munsi, kandi inzugi zayo zirabakingukiye. Imana ibahe umugisha. Nimukomeza kumva ijwi ry'Imana, hakaba hari icyo mwumva Imana ibabwiye, mukwiye gutahura birenze, mukwiye kumenya birenze. Niba hari n'icyo Imana igukoreye wumva ugomba gushimana natwe, uze kuduhamagara kuri izo nimero ziri munsi. Imana ibagirire neza. Shalom shalom, ndabakunda cyane.